ji mexmuran tu mexmurî bi cîhişt eqreba jûrî tewafa beytê memûrî li burcan xûn bi sîran têt eqarib hat û bêhed hat li wê burca zeberced hat ve bala qewsê eswed hat li tilbeyê mahî taban têt. Silav bînerên hêja. Civat li eywanê geriya ye. Mijara me îro li ser medreseyên Kurdî ye. Medreseyên Feqa û Malaya ye. Mijara me gelekî zengîn e. Medreseyê Kurdî çima çêbûn? Çi bandor li wêjeya Kurdî kiriye? Çi ders tê dihatin dîtin? Em ê vê mijarê mêvanê xwe li stûdyo zêbxêratnavî bikin bu were mamosteya Diyarbûtî lêkolîner, nivîskar û zimanzan e. Ti bi xêr hatî bernameya me? Sabê gelek spas dikim. Gelek hevxweşim got mêvanê minî mamoste. Ez jî gelek spas dikim ku derfedan ser medreseyên Kurdistanê biaxivin. Gelek spas. Xwe hêjayê gotinê mamoste diyar jî ji derçûyên dibistanên Kurdî, dibistanên klasîk e, medreseyên klasîk e goyê tecrûba xwe jî me re jî parve bike. Hema mamoste bilam yekser em derbasî vê mijarê bibin. Medreseyên klasîk, medreseyên got dîroka wêjeya Kurdî lê çêbûye, bandor bûye û ji nû re lê hatiye nivîsandin bi şiklekî nû, bi awayekî nû. Em dixwazin em derbasî dîroka wê bibin. Kengî dest pê kir, çawa dest pê kir bi nêrîna te? Medreseyên Kurdistanê berdewamiya medreseyên dîrokî ne. Naverok hatiye guhertin, rêbas hatiye guhertin, şekil, awa dibe ku gelek mijara de hatba guhertin. Lê dibistanên Kurdistanê weke dibistanên seranserê dinyayê dewama hebin, berdewama hebin. Medresa dibistana destpêkê Sumera hatî vekirin, piştre li Babil û li nav Aqada û li Fenike û derbasî Yunana biye, derbasî seranserê dinya çawa ku bûne. Medreseyên Kurdistanê jî dibistanên dewama wa dibistanan e. Bi vir de qet gumana me pilat nebe. Lê naverokê we hatine guhertin. Li gorî xwezaya wî welatî wî miletî. Li gorî pêdiviyê, li gorî pêwîstiyê, li gorî hizr û fikrê desthilatdariya demê naveroka neyê Kurdistanê tenê. Dibistanên li dinyayê li gorî pêdiviyê, li gorî hizr naveroka dibistana û her ku diçe guhertin dua de çê dibe. Yani dibistanê kevin de gelek şax hene, ew şax dibe ku niha rabûbin hinek tiştê dî ketînê. Nexwe dibistan ku mirov ji hev qut bike wê ne rast be. Dibistan dewama hebin. Dibistanên li Kurdistanê jî medrese ku em ji we re dibêjin dewama dibistan û medreseyên dîrokî ne. Mirov dikare wisa bije. Belê. Ji xwe medrese gotineke Erebî ez bawerim. Ji Erebî derbasî Kurdî bûye û ew nav lê hatiye kirin. Belê li gorî sedemê me got yani naverok jî hatiye guhertin, nav hatiye guhertin. Ev rastiyeke ber ku li wir ders tên dayîn piştî şa piştî İslamê naveroka medresa dibistana jî hatiye guhertin. Ya li gorî îdeolojî û hizrê demê naveroka dibistana her wextî hatiye guhertin. Di wextê Sumera de bi rengekî hatiye dayîn. Li gorî hizrekî ders hatine dayîn. Di wextê Babilê de cuda hatiye dayîn. Di wextê Fenîke de cuda. Di wextê Yunaniya de felsefe pirtir hatiye dayîn. Li gorî demê, li gorî fikrê demê naveroka wa de guhertin çêbûye. Di dema piştî İslamê jî naverok bi giranî bûye mijara İslamê. Aqîda İslamê, baweriya İslamê, fikrê İslamê, hizr İslamê êdî bi giranî dibistana de ew hatiye dayîn. Ev vî rengî çêbûye. Zimanê serekê İslamê zimanê Erebî bû ji bo wilo bandoreke mezin li vî hawayî kiriye. Ji ne ziman tenê li wir di medresa de mîneke bijim di wextê cihûya de çawa ku dersê dînî li ser Musewîtî hatine dayîn. Di wextê Îsa de çawa ku di dibistana de dersên
درسên li ser Îsewîtiyê hatine dayîn bi giranî bû rengî hatine dayîn li dema piştî İslamê jî ders li ser İslamê hatine dayîn. Yani xwastine li va dibistana de li va medreseyan dîn bidin fêmkirin wê îdeolojiya dîniyan nû xwastine bidin fêmkirin bi wî rengî nav jî bi wî rengî li hatiye kirin. Medrese ji rast e ji dersê hatiye ji Erebî hatiye. Bi wî rengî mirov dikare bêje yani dîrokeke wiha mirov dikare bi du rengê dîrokê ji medreseyên Kurdistanê re bîne. Yek xwe dikîne dîroka herî kevin û ya diduwa taybetî piştî hatina İslamê piştî ku hatina İslamê li Kurdistanê dî şek wa medresa şeklê xwe guhertiye, navê xwe guhertine, neveroka wa hatiye guhertin, her tiştê wa hatiye guhertin. Êdî ku mirov bêje hema bi hatina İslamê yekser gelo medrese vebûn yani tam mirov nikare rojê bide, heyvê bide, salê bide bêje filan salê filan rojê medrese vebûn lê ji xwe dibistan hebûn her wextî zanîn hebû lê tiştek nebû kom bibe lê werê dayîn. Yani wiha li gûrî demê dîsa tişt hatine dayîn li bajara belkî li gund hat nebin lê ciyê eger em diqat bikin dibistanên destpêkê dînî ne ji xwe. Tiştê dijî hat bin dayîn ji Sümera bigire heya weke rojnameya îro niha jî li gelek herêmên dunyayê medresê dînî hene. Li Kurdistanê li bajara berê jî ciyê perestgeha ders dîsa hatine dayîn. Bêguman ne bi navê medrese ye, bi navê wa cuda ne lê dîsa ew îdeolojiya demê hatiye dayîn. Êdî dînê wê demê çi be hatiye dayîn. Bi hatina İslamê re navarok sadî sat tê guhertin êdî. Êdî İslam tê dayîn. Baweriya İslamê tê dayîn. Dînê İslamê êdî tê dayîn. Bi wî rengî mirov dikare bêje yani kevnare ne. Dibistanê Kurdistanê ku niha ji were tê gotin medrese xwediyê dîrokeke pir kevin, pir kevnare ne. Mirov dikare wisa bêje. Mijara İslamê di medresa demê xweşkin hal ser bisekinin. Lêberî wê hinek lêkolîner dibêjin, hinek dîrokzan jî dibêjin ku yekem dibistana Kurdî li Hemedanê vebûye li Rojhilat di sala 1905 de. Nizam heta çi qasî ev gotin yan jî ev agahî rast e bi nêrîna te. Agahiyeke Musa sadî sat ku ji gumana dûr be agahiya min ser tune. Yani mirov bêje filan salê dibistan medreseyên Kurdistanê filan salê vebûne lê bi giştî dikarin bêjin piştî hatina İslamê hêdî medrese vedibin. Mijara çû jî di xelekên berê de min ev pirsî hinek mamostaya min got Baba Tahirê Uryan yan Baba Tahirê Hemedanî got ew bi xwe jî yekî ji avaker û xwendekarê vê dibistana Hemedanê bû yan behsekê medresa Hemedanê bû. Nizam gelek kes dibêjin ev ne Kurd e ne destpêka ne ji destpêkerên klasîka Kurdî weke helbestvana hin jî dibêjin na ev Kurd e û bi helbestê wî jî gelek ji wan bi Kurdî hene. Nizam nêrîna te jî bo vê mijarê dixwazasna. Êna ji helbestê wî diyar e bi Hemedan zimanê wir bi zimanê Kurdî ku zaravayê lekî tê gotin. Yani ji helbestê xwe diyar dibe. Kurd belê Kurdbûna û ji wê diyar dibe dû qet gumanê me nîn. Gelek baş. Mamosta werin mijara xwe ya dinê zanist li dibistan li an jî medreseyên ez bêtir gotina medreseyê dizê bikarbînim ji bo ku wekî têgeh werê naskiran rastir ji bo medreseyên Kurdiyên klasîk. Zanista ku li wir dihate dayîn bi çi awayî bû mînak destpêbûna wê sîstema wê ya fêrkirinê bi çi şeklî bû kes bû dixwest bû xwebex bû ew kes diçû yan jî zarokek bû diçû li wê medresê sekinî di mam sala perwerde didît yan sîstema wê çawa dimeşiya? Sîstemeke em werin tecrübata me behsê kirin werin tecrübata bikin dixtê tu çûyî wê derê hema ji destpêkê heta dawî dikarî me behsê yani bi giştî ez ê behsa sîstema medresa bikim. Hinek medrese hene hebûn yê hikûmetê bûn yani bi mîrave girêdayî bûn. Zanî berê mîr nêzîkî 59 mîrnişîniyê Kurda hebûn û medresê teva jî hebûn bi giranî jî li bajara bûn. Yê li derveyî bajara jî medrese vekirine. Mesela Tanzê ciyekî pir bi navûden ye Mînasir tê gotin wextî Mîr Nisradîn de hatiye vekirin medreseyeke pir mezin bi sada feqî sada xwendekara tê de xwendiye yek bi hikûmetê vekirîdayî bûn. Yani yên fermî û yên taybet yên hikûmetê ve yani mîra vekirîdayî hebûn û hin jê taybet bûn. Vêje evê taybet jî çend beş bûn. Evên taybet
هنجه شیخا و گیره بون یعنی جی کو باندورا شیخا له هی بله لور مدرسه شیخا و گیره بون له هنگ جیا بو وقفا و گیره بون بشندن سر بخوابون تو کسی و نگیره بون افجی بگیرانی یه گنده گنده سر الکاریا ملت بو گندیا بو بله گندیا از نظام واجی بجم یعنی گندیا فقط خودید کردن منك رجال الجنداجي هنك جيا يعني جيا كو مزقفت لهبه الجيا حجره جهبون حجره فاقيات يقولن حجره فاقجيه الناس كم جواك حجره فاقيه يعني جيا كو بر فاقش مينا کا حجره ددن جه تعبد وجه باوريا نا دخندن نا جي خواندنه بو تانشتا مزقفت او da ki piçuk yani piçeki mazın jarhed o da ki piçuk da 10-15 20 kesi dukan haber havra direkt kim وصابه أو بيرانجيبو للجينا حجرات لابون جيكو حجرات لابون مزقفت بودي مزقفت دارات بون مزقفت دارات زان هر تشتوات مزقفت دابو جالية جواكي ودهاتن خودي كيرن يعني بدرانگا جالية جواكي ودهاتن خودي كيرن أو سيستم شواهدي دي راد بيك خوارن حاضر دانوا أو جي روجي دو جارة خوارن دانوا سر صبح چونا خوارنه جی بالکش بونها بگمان بلکه انسان پر بالکش جیواره لالی یک هیا طایفک یعنی جی سینیاته هیا آیده و مالیه ده هر sabah راتی جی سینیا خوا دشی برده به دریه ماله دست خال دری دادی مینه لویا تاشته آلور سینیاته دیگره ده ایدی و روز چلور هیا ماستا پانیره ایدی کاچ دخون يددنتا وكا زاروكا كي مالي تخديد كده بل تخديد كده شخوا وهذا بقى نشوا خديد كده وقتكو هنك انسان دخوازم بش مدرسه كي بخوينن سيدا ايوا ملا گون گونديا رد بجا ام بجا ده فقيه انا خوندا کار هنا كي دخوازي و فقيه خديد كده لور هر يكي دغري سر خد بجا از شيوه ددم يك بجا ستاشته ددم ادي حتى او خوندا کار او فقيه حتى كلورا او مالبات خديد كده خدید که یان تاشته دیده یان شیوه دیده هنجه هنه تاشته جی دیدن شیوه جی دیدن لگور کاری ناوا بله لگوری روش آخه او بیرانگی بو انا موسى ببوره من تقود كر ادخازمش دسبيكي بجرابونا صبه جبربانگي بگره حتى داويا شبه سيستم او چيه روتين او چيه ها بجا بس د سيستم او كيم يك جي قسم اج خواندا کارش فقيا دسبيكي الگوند خو هنك پرتوك دخاندن مثلا قرآن در و مدرسه در نای خواندن گر دست که بنگه کی تهبت پشت را بچی لگوند خو قرآن دخواندن حتی هنه که پرتو که دجی دخواندن پشت را دشون فقطی مثلا یک جوا پرتو که خانی نه یا احمد خانی نوبهارا پچوکانه مثلا پشتی قرآن هنا مولود دخواند مولودا ملای باتایی داویا و پرتو که ده هنا او دخوان هنا نوبهار دخوان هر دو جد هات یعنی پشتی کل گوند خو کو قرآن قاداندن خلاص دکرن مولود دخواندن بزمان کردی بون هلبت بتیپین عربی تیپین آرامی بله بتیپ آرامی بون بتیپ آرامی بون لمولود کرمانجی بون معلومه کردی بون کرمانجی ہے بدملکی زازکی ہے بو او دخواندن و نوبهارا بچوکان شو لغته فرهنگ عربی و کردیه او احمد خانی حاضر که یعنی او کوز بجم اف جی بشک پرتوکین کود مدرسه دا یعنی جی بری مدرسه دا هاتون خواندن یک جابون قرآن مولود نوبهارا بچوکا پشتی و ایدیش گونده خوا درد کتن مثلا کسی کردستان کسی گونده خوا ندخواند لازم بچه دربه اف اصولك بو اف ربازك بو نج مثلا فقير نه فقير بو یه دولمند جي زارو که دولمند جي کو بچه بخونه بگیرانی زارو که دولمند نه تخواندن نه توش مدرسه یه فقير ابو میگیرانی یه فقير ابو لیه شیخا مینا کس بجم یه شیخا قسمك شیخا مدرس دگرتن دانین جمع خوا زارو که خال جمع خوا دان خواندن لی قسمك جي واجي زارو که خوا دشاندن دربه میناک بدرخان بگ حاجی قادر گویی دانی بو زاروک خو زاروکی پروردت کن لماله بله قصه حاجی وسط کر ل او تایبت بو او کیم بو گیرانی یعنی میر دکاری وسط کسی کو دخواندن در دکتن دربه گوند خو دخواندن جانا شش مهاجر کی ودگر گوند خواج بوی سردانه جار ها ساله کی دما
دلگوری روشه پشت را پشتی که دوچوی مدرسه جیان و مدرسه 24 ساعت مدرسه چاوا در باست بون او گیرینگ اساس بله ما بحث کر یعنی کی خودید که مثلا مالبات کی استم سید احمد بجه کی وی فقط خودید که تو بجی از خودید کی ماش شیوایی اف چند خودی درکتنه به بزور ده هات کرن لگندیاج عالیه آقا یانجی خودی یانجی میر و یانجی میراتا که جواکی بو پر بدل بو خودی درکتنه که عالیه آیندی بو یعنی وکی به مسلمانتی دکرن یانجی وکی میوان پروری یانجی خودی درکتنه على ملت بو تفجیه بو افهمید نافده بله خیر تده بو خیر بو خواندن تده بو دو سبا بخوینه انسان و سبا به ملا یعنی جو بخوینه از سوده بگیرم یعنی یا و خیر تده پر دو از خوانده کاری که بگینم و به ملا بخیر من و به ملا جبوی خوا ارومت تده بو یعنی گلکتش تده بو عالیه جواکی تده بو عالیه دینداری تده بو پر بدل خود کردن بخوشید هات کرن صد الصدی بله کیف خوشی یعنی و خیر جی پر بو که کالو پیر احمد بجن بخیر روز سال بره گلک بوجنا یعنی پرجی په سر بلند دبو مثلا تشی بجاز شیواوی ددم حتی فقل ورد تشی ودد یعنی یک جه تاشته دده و او یک یاد دو شوشتنا جلا مینا که بجم جلی واجد شوشتن یعنی جوان که انسان دان خواندن ده هر واری دان خواندن وقت روز امیرو زاروکا گوت چنین زانینگه خودی ولولی درت کردن حتی آنها کس جلی خواده کاران ها نشو یه مدرسه دا جلی واجد شوشتن جلی واجد شوشتن خوارنواد دان جی کوله رادزن پیوستیه که بویا پیکتینی چه بله پیکتانیان ویران یبو باشه مروف او تبیران مروف و دم پدوی خواه چاوا پیکدانیان فقیه یک و دو خواندن پدوی خواه هنجه مالبات و آلیکاری بواره دکن آلیکاری پرا لب پرانی هاوینا زکات بو بله زکات روشی زکات بو بله تشتی و سابون فطره بون yani fakir gibi çakı yani herkes bir hakkı yani dan bükü ve biçwa bir prani le dur rebaze ve habon hence jgunde xadarna ci kule dxandın zakata ur tane digirtin henek fakir zakata ur tane digirtin mesela dama düşün serbendara para ملجی شواه بود زکات ده و پارا فقیجی دادن دفروتن تیرا جلوبرگی واده کرن و پرتو که بکره و جلوبرگی که بکره تیرا واده کر لهنگ دورا و داویه تایباتی مهک دمه هاوینه دگریان چون جیه صرف بوی کم کرنا زکاتش بوی کو چند قریش پر کم دست بیده به پرتوکا بکره به جلوبرگی که شخارب کرد چون گنده جداجی دگریان یعنی هر دو رباز جی هبون لی بگشتی یعنی حتی که خواندن آخواد دقاداندن جالیه جوا که بده هاتون خودی کردن هر واری ده چقدر چند ساله درشت کرد ما مستانی جوا کردی واقع سالاوی خودی که الورش بحث در رباز کم یک دما كنت دشي هي حكومته ويدي شاف جدا بون ايه وقفيه حكومتي هبون وايه ميرا هبون وايه شو سربخو هبون بل اف سربخو بون تايبات بون از بحث سربخو بكم منها بشترم كان بحث ميرا جيبكينيه ميرا دران يكي چاوا دبون از بحث سربخو كم لور قبول كيرن نا قبول كيرن چاوا چد بو مينا كبجم تا قران خوانديه مولود قدانديه نهج لانام قدانديه نوبهار احمد خانی تا قدانديه و پرتو که خاطر خي چانته خاطر دچي گوندك جی کی کو مدرسه لهایی تو بجی سید از حاتمه بخوینم تو جی ام بکی یا نه جار هبو جی تا دکر جار هبو جی تا قط ندکر yani idil ev çima cid bu yan cina bu car hebu aliye aburi de mina kez bijme bist fakil ciye ki dukhinin yek du biçin edi malek u ali kariye jera juye xarne raji münabej bir ki jera gutun ratib yani tayin yani دوام از راتبه کی بدم یعنی تاین هر دو جی لهنگ دبرات گوتن راتب او تاشتیا کو مالبات کی ددای هنا گوتن راتب دبرنال دبرنا جی گوتن تاین او بیرن یبو هنگ گوندا بیسی فقی خدید کرن بله هنجه هبو راو شوانه پر باش بو اینا که بیم ت چی گوندا کی بی سده ساتماز خوازم جام تا بخوینم جار هبود گو جی نینه
يعني جمار قالك بله جمار قالك جينينا يعني جي ذكر إذا الور فيجي تخازن بيش بو آگاهی پشتی کوچی دیگه مجبوریت هایی کلور جی بمینه نه ندم کیف اتنت هات جور دچوی دچوی دو سه دب خاطر تا ولا زیج بر بچ يعني كاس نكاري دس تبيجرج يعني الكوب خازي يعني او آزادی جی هبو تلور حتی دلتا خازي تلور دخوینی دما کو دلتا نه خازي بجازه بچم جی کی دی بخوینم خاطر خاط خازي دچی جانا جی واجی خرات کرن جانا جی دما کو فقین نبدل سیدا بیا الجوري دي سادم تشد ببلابه تقول تمام شهر الجي كي دي بيره روشك وصاحبه 24 ساعت دو مدرسه ده وها در باز بو يعني رابونا صبيه بو بربانجي بو الميجا صبيه بو اللي ميجا قرآن خندني وخندنا قرآن بو وبشدر باسي خليك خوي خندنا قرآن تنبو لا فقيه قرآن تخند درس خواندن درسی ده بود شو قرآن بر خوانده بود درسی ده درس بود درس دیدن دبستان بود او در ام بجن روزا اینه داشتی خود خوارن ام بجن يعني بانگرا راد بون هر کس راد بود چه حجره بچیه دی دست پک کو راد بون یکسر پشتی نمیجه دست خواندنا متن خود کن نهال ور پرتوکن کود با مدرسه ده هاتن خواندن حتی بجامعه حتی جامعه تف دهاتن جبر کرن تف مجبوری جبر بکی برید درباسی وی خواندن وی حجره ببی نه لور تدشی که مدرسه تا جیه تا بویا تو پرتو که درسه دبینی ازورم وی مجاره ملاتیه مجاره کی میدن اللي تخوازم وی درید از وی ناس بکم سال یعنی هي تایبت 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال درست کرد از بحثا بکم نه ایدیل دور لسر جیریا فقیبو نب سالا و گردایی بو نجیب ماها و گردایی بو ایدیل مینه لسر جیریا تا تذكاري 5 ساعات شي خلاص بله تذكاري 5 ساعات جوا پرتوکا تواجل لما پرتوکی رزه جوارته گوتن بله پرتوکی رزه لازم تو توا خلاص بکی كنت ببوره بري قلت وريت في بخويني مش بيركز في بكم ببرسم بيفاني بجارتنا تشيه قالوا تبي في الحجره بخويني شاف بيفاني تشيه هركز ذكاري بخويني هركز ذكاري بخويني يعني پشتی کو قرآن الگنده خود خوینه ایدی دکاره بچه سر لبده بجاز دخوازم بخوینم و نورمال تدري باز بو تدخل ایدی من السر او سيدا الور ملا الور وجيه تبكي عن جيه تنا اوش الجور روشا دارایی داش روش ابوریل بله بالاول و گردای بو لکه حتی چند سال بخوینه بروشا فقی و گردای بو دباکو يعني دباکو 5 سالاجی خلاص بکه و پرتوکی خود تبا يعني جنوبها را بچوکن یا داویه جمل جوامع مجبور حتی جمل جوامع نخوینه نابه جامل جامع دما دخوینه دقدینه ایدی اجازه دستینه یعنی دما کو سیدای ببینه ایدی دکارش خو اجازه معنا باورنامه معنا دستوره یعنی اف مروف وی مروفی اف خاص پرتوک خواندنه اجازه وی واته بله و رباز اوجی تو اوجی بجم بالکه شد اجازه ده و هادن ویسه بجم من جارا دست بکید بجا خود دستور دایه جبرائیل اجازه دایه یعنی کو علم بلاغ که جبرائیل اجازه دایه محمد پیغمبر محمد دایه علی دایه فلان کس ته حتی دگهینه سرخوا سیدای کو درس ده بجی مجی اجی اجازه دادم فلان کس اجازه ده وقت توا دنویسن اف یک بله توا حتی دیگه خوده وقت داره فقیتیه بله دست به کتب خوده اجازه داره جبرائیل ده محمد ده علی ده وار حاصل ته حتی نه به سیدی خو تف حتی دیگه سرخوا بج اجی و دستور ددم فلان کس بله يعني اجازه ويدا افتفتن شو قد جوره هبون ملي دوز علمي هبو اي حفت علمي هبو از باورم اف تصنيف اف كاتيجوري حتى چقدر سيم رفت كاري بيجي بنرخيني وبيجي راسته يعني نهاد اوه ده دو باشن علم الالات هنا يعني زانسته آلیکار کدبن آلیکار و زانسته کو آرمانجن مثلا زانسته علوم الالات 12 أبي صار روبوت وآلات وميكانيزم نه یک شو مثلا علم اللغة بله
اللغة زمان عربي لازم افنا برتوكن اف زانستي قد هاتن داني بله زانست مجبوري مثلا جاء دست بتكش نبهارا بتشوكاني احمد نبهارا خان شلورا لغات كنت لغات زمان عربي نظام بتشاو قرآن معنى بكي تشاو حديث معنى بكي تشاو عربي زانبه بله زمان دست بتكت ويا زماني بزاني او بسرقه بشك بو او بو علم الصرف بو اتمولوجي لازمات يعني اف يا خواندنجي قال لك باش آلات هي زمان عربي هبون پیو دست بکش برد کن پشتر صرف هوا هیا اتیمولوژی کوکا پیواش کو هاتیاش کو نهاتیا او هبو یه سسیا علوم النحو او قواعد النحوية او دهاتن خواندن یا سیا بو علم المعاني علم البيان علم البديع افجي بيان و فصاحت و گردای بون يعني خواندنه که خوش آخافتنه که خوش اف هر سجی وی چرچوه ده مروفت کارا که حتی ششا علم العروض والقوافي مثلا زانستا يا هلبستا بجا قوافيه ترازوية هلبستا كلاسيك عروض بسرقه او علمك بو او جي او بو لفيداوي هر كسي او نادو خواندن لانك جيادات خواندن لاساس افتف درباز من افتف كود بحث بملا 12 علم بحث 12 علمات كي وقلي علم الاشتقاق يعني اشتقاق بيواش هفشكرنا بيوان او هبو ديسا علوم الاملاء والكتابه يا املاء وربازه جرامران يا نفيساندنه هبون علوم الادب والمناظره يا الي وجه يا مناظره اخافتن انسان چاب کار به بهره باخوه سر بلاغت ثروت و ديسا ده داين علم الوضع ديسا افجي بزمان وغير دايبو يه وضعي هبو علوم الانشاء والمحاضرات يعني آوا کردن گوتار چاوت انویسین خطبه چاوت داین یدی چاوت داین اف 12 علم تف آلت مناساس و اف 12 علم دهاتن خواندن جبو علوم آرمان جهبون مثلا ورده فلسفه هبو عقاد هي علم حديثي هي علم تفسيري هي كلام هي اصول الفقه هي واصل اف آرمان جن عصا مثلا شما واضح خوینن جبو بکار شریعت فهم که حقوق يعني اگر كنت دخوازي حقوق اسلام فهم کی شریعت فهم کی لازمت وقت هوا بخوینی باش زمان صدی صد سردست بی جبو كنت بکاری حقوق فهم کی يعني پرتوک تف عربي لو راحت ننویسین اف امورن آلتن دویت وقت هوا ناس بکی كنت وقت هوا ناس بکی ته بکاری حدیثا معنی بکی ته بکاری قرآن معنی بکی تش کلام فهم کی ته بکاری فلسفه شیروا بکی او هدي علو او جدا بنيدي او شاو علوم پرن لأف 12 باش علمي جوارته وتن علوم الآلات اب دوی رنگی بون جارك مبيزكو علمي درخصنا آوه هيا اذا افراستان زاننا يعني وافير دكن شوا جيكي بكولن آف دركبه لنا المدرسة كردستان ده تشتاق بساتنا بو بگشتی کردستانه آدمک مثلا برای هيك افنتر ده فلكيات جهبو بنوا دمه ده باش علمي هنك رابونا هنك لوهاتنا زياده كرن مثلا اوه ده جي لمدرسه كردستان اف ديوانا ملا جزيري الدورنا ده داين الدورنا ندا داين لغوروي ملاوي شيخ بله اگر اوه كولور درس ده اگر هلبستوي فهم بك ديواناوي ده اگر يعني كيف هنجي هبون كيف واجر ده دخواستن بدن ددان يعني فارسي ددان مثلا فراهيدي يقول لي سعد الشيرازي يا حافظ بل هنا او جي ددان الجوري بل استرونومي هاتيا داين دهنك مدرسه ده استرونومي هاتيا خواندن